twabakira program ebaruha umurundo gwa kandi umutebekano sa program ni wagaba mushana nyine bagenzi banje abo turi kuzakora nabo program eji ebaruha ejero kuruga owa masa ine myaka 25 kandi natura umurembo Kampala masa ebaruha yawe address yayo tejire bagenzi twatandika amabaruha turebe ngutekayo address zijire tubase kuhajana ha muntu orukuba aine full address abo kuba hati kumanya onozarwankahe uruganda rwawe byona tebiro geza aho wana handike baruho muntu weno rukwenda kutandikira kugira ngo abasa kutereza full address katubanze tube yanjure katandikane na muzei Augusta Mahanzi amavina rwakira Abel nembo w'abanyastara film stars twakwakira program ebaruha Fiona tumutunje staff w'abanyastara film stars webare kwijo program ebaruha Mugisha Lozio Lozias nembo w'abanyastara film stars webare kwijo program ebaruha murundo gwa kandi natukunda Arene Rwembare staff w'abanyastara film stars twakwakira Ansi Mekareni no muzano w'abanyastara film stars webare kwija Atine Adioze Cheng omwana w'omukimbiri webare kwijo mwana w'omukimbiri Mary Karehe kurugwa mu banyastara film stars twakwakira umurundo gwa kandi Nwamanya Moses kurugwa mu banyastara film stars webare kwija omwami nwamanya kandi tongera kubisya ngo burwa kabiri burwa kana burwa mukaga ntija ku bantu bahebaro hansia yezo commentinga umuringo gwo bujunanizwa no kuhaburogo wena barabe ahandikire barhayi juka ngwaba nonda kutandikira message yone nakazari ningaka kwate nezona ezituru kushoma nabasa kutushikira namba ya WhatsApp yitu nyabura utakatera sindika voice message ninga text message ntiza kubasa kwanuraniwe nabasa kutsindikira namba zitu ya +5 mukaga mushanzuro ina rukaga 5 rukaga 12 waba oryo mahanga gahero kandi waba oryo mu Uganda 0 mushanzuro ina rukaga 5 rukaga 12 tiza kubasa kwanuraniwe omo program baruha barayeri zoba nko kunabagamano rwo amasa ine myaka 25 kana hanga ro murembo Kampala kati gishomerwe mpangare tumutungire Fiona shomere baruhi abari munonga director nejireti izina ryanje ni Nyamata ine myaka 25 nkaba ndi ha campus nabona umushija yankunda ariko enda kuntasya umushija ogu numurungi nimukunda kunkasibire ebishoke by'abayayi nkamugira ngo ashumurire ebishoke yayanga embera zezona ninteza abayayi obwire bwebwona nawumarira umukirabu nankunda kandi namfaho ebire byenyima karimwana we yanshabe namba yanje nagimuha konka boyfriend wanje akamwira hetuye yashangura mwe namba yanje nkija nagaruka nareba munywanu we yanshoborera ngo namba yanje bakajimuyihaho munywanu we angizire ngo nankunda ekizibunanye nimureba nko buryo okukira oriya omushijogu akanyeta ngungendo we mutayayire nanye nazayo kunabire nakayo boyfriend wanje yanshangayo tine kiyagambire akashobora ekikuru ya leta abayayi batera geti kache bagicwe omushija yashohora yabashaba ngo bayinkirize inshohore ngende abayayi bayanga kahwireho shahanka ibiri bagenda konko musigazi owe bishoke yagira ngo nayija gukora cyo nekiri kubaska kurebuka ngo yateko mu mahuru nayenda kuzana ha murumo gogo mushija akamubinisa na no kumuhemura ekizibu omushijogu ayino murumo gw'amani nakora n'ekitongore kiri kumanywa umusigazi agirengu okutsasira shashule miliyoni 6 nishaba mu mpabure ikoreki babare mnonga madam tumtungire Fiona kubasa kushomera ebarheji bajure barheji na barha yempangare yehandikire kandi ebijoro mutwabikora tongera kwisangu urwa kabiri urwa kana urwa mukaga tubantere barhansia kandi gezo commenting tandikira barheji ya
eya impangare mata emyaka 25 kandi ahangara mu rurembo rwa Kampala commenting omuringo gw'obujunanizi bwa muhabure icyakubasa gukora yijuka ngu waba oine message yone inakazare nezi ubasaje tsindi cyara tubase kugisharinga kandi no kuhabura kureba uko wakubasa gukora anamba esturkwija kuba mukushemera omisha mbwenu ebaran kwe kandi twajhura katandikane na bwana Adios Ocheng atwine no habura ki omushyogo akoreki icyo kukora ningira ngo utariho cyamani ya masa tariho cyangu masa kituri kuza kunyonganye ko muntu kindi kuza kugambira ninga kuza kwetorora ho munonga icyo uri gukora ni kimwe kuba umukwandika kwe bara yawo nindeba nengere yo kugamba mu umusigazo wishoke no shoti ni weto kimwine mu interest yone cause no mweto musigazi webshoke kandi tayine muramwa kandi no muyayi so to chine reason aha wenki uri kugenda nawe so icyo cyari kugamba ngo naija kubateko mu mahure ningashiye shashura miliyoni zimukaga that is nonsense manye cyo uri kwenda umushisha wawe ukore no umukunda kandi uri kureba no junanizwa tamburana nogwe ibirijo misho karija kugira ngo nabateko mu mahure abateke mayine shonga habwenki ari kubatekamo ukubateko mu mahure yese nabasa kubatekamo konka yabatekamo ari kubagamba huki abanyamahurire nabo nibamba runde kiri kusoundinga so ningira ngo iryo teri isi yamana munonga kugira ngo baza kubateko mu mahurire tamburana n'umushisha wawe okay obare munonga bwana Adios Atwino Cheng madam kare no gamba ki ahanshongeji eyimpangare mata we baromwa director nyewe nindeba masa hino shonge yakozire nemu ako mwishito bwiro bwinje naza kufika kubona umukundu wo kumushera arabiro mu ngaro z'abashije nkababiri bashatu waba boyfriend atine mugasho nico baba ni by the way ninja nico bakorire kugira ngo umwishya abanza abone umukundu omwojo abe boyfriend atakabire mushijawe norebe byakare kukakuryo kwikane batasi maka kurohitira no shango go muyayi ubire watomere cenge konka ubwo banditse kumwetegereza kare ngo tarakugirire mugasho murugeho oba yabata mu mahurire mugane go mugambo wa rwo tinkuriye bicamani nguye bato mu mahurire abe boyfriend wakureka cye nareba abayaya bo bine ebintu bingi nabasa kugurira bakwite kandi ebyo biyatandika kutakisa nicyenda ni wotandiko mu reporting oba yaje biyagambira simu bibike bitwara police joto muntu ariyo nangamba hebe nebe kando yerinde mononga kuri cyane kibasika mwana mu rugano mu dogo mwanya gogo muyayi arimo muzo mugundi akwaba yayi binengero nyingi ne bafutega masa obo mushija wawe mazimane babatero bunyundo yo muyayi ni mutina munonga mwenu jezaho konka tine cyariyo nakukanga korabe no rengu obusinje bwawe buryari yo go musigazo ndije genda n'umushija wawe okay obare munonga madame kare kubasa kwaburotyo impangare yiteji umwami nuwamanya no haburota amato wewe munonga mata konka ikindi kwenda kwabura utoka basa kutekese enkuzo zitomire kandi oyine zigize ki zomire nyo nani enkwabura ngo obu wagwiro mu mbisi utazitekesa tekese zomire then inshwa kwamagezi ogo muyayi ogoza kumezo sente akozireki oyine business nawe echo kubanza kutera gate yawe kaguryo mushango mukani banza wagamba boyfriend wawe ogwe azana ana police am reporting aho kwa ogo ninko mutujuwaza kuri muyayi no shanga biranyure ninjaga can you imagine ati nywa amageza gundi kuha rugaho za police reporting ogo muyayi bagutware no gutwara bari munongo ko shayona ne gukwita umwami nuwamanya Moses umushogu nagezaho kumanya icyo kubasa gukora bo kuba twareba ngo ogo Rastaman o yabanduze kubonaho akana mukunda mukayamugambira ngo ashari bishoke yagira ki yayanga kandi batinire ngo nabasa kugenda mu rumashisho mu rumogo mushija wabwinze mwena cyecho tutachugurusya ki amisha kature umwami rwakire yobara mutebekanso wa program hati
yo kunaza kureba ate abantu mabine emiringo mingi yiba kuronda musente hati ubwo mpoho nawe yaza kutandika kubatisa tisa ngo nabaronda musente hati najugisa nanda ngo bamujugire hine ziyakwire zire kwenda ngo bamugarurize nengi icyo kugira ngo naza kuzamurumo evidence nehe yo kuza kugira ngo icyugo cyakozire enshobe yakozira ha murumo yogo yan boyfriend wawo kunda yakozira ha murumo ishime kumibingise niyo ti kugira ngo nufaga kanagenda araho biragira umanye ibi kwisha kuba ne bikuguidinga nimwe ne protecting hati iwucera kuri muyiho ubwoba bwo kugira ngo yakumubingisa ambingise ngo akozira iki ha murumo hazo mwenu iwucera kuri guma n'ubwo kureba ngo wayi no buryo ubwo mpo uwo muyayi agume no buyayi bweye kandi ikindi icyo kugira ngo nakwita nyonyikiriza yanjye bagiyemo manya ruhanga ko kubatakazire ngo nuja kwitwa ubwo muyayi ninga ruhanga ko bari niwe aryagubuzabuza baguhondere nokwe azibugume no mu businge bwawe barinonga umwana washira be konka nateka ngo ombarhomu ari cyo mucyatshire armu ekintu cyo mucyatshire akwato kwemero kajoroti ni mbabasa kugenda mu rumo bashisho mu rumo guta kandi yajangu maybe omuyayo gunayenda miliyoni mukaga so norangu hine cyatshirika ariki kwesa ku blackmailing yes kature madam tumutungire Fiona niki ecyo kubasa kwabara Martha wewe mnonga director Martha icyo kubanza cya Fiona I'm sorry to say nyo kuna chikwata kare tinabanka bandi for sure icyo kubanza omuyayi wawe wamwita omuyayi muhera aho kamufuna subire bishoke bye tuwamwangana bishoke bye wabikundirayo watugira ngo no mukunda nawe nakukunda so ogumyanu we tini watweka ngo girota no mukunda kuri watugira ngo uwe niwe yizira kugira ngo nagirata nakukunda so umuntu ofashwa kuri wamfudenera ishoke ukaba attracted to him with his hair kandi arikwenda kutasya gwamugane bwo kugira ngo no manya sometimes we into appearing kuri mirimo yitukora guy na wasako nakora mu night club ni yansho ngabo akinazo mu club burizo then club for sure and hair noreba ngo mu rumogwe no gukwatagana naki na nishoke lifestyle yishoke club you know nibasa kwatagana so na nembere ejo iki yayi kushanga full time muri waswaga na basa kuba nakora wade tu watugambire cyakora ekindi abashija bona abo encho chuzingire munywano wawe nana munywano nogwe friend weye ombishibona habwa cyachuzingiriwe niyo namwe nogo mojo tunamukunda nasa kwa ndana just kubyama ngubwo akomojo wa first okakire unafuha enamba yagire muri yagenze yagizirata yagisimwiremo ogwe ati ntayira mpaho ni wagenzire for sure mushiki waza kutayira mojo ati nikunda waza mutayira tukumaye kimwe n'umukora ninge kimwe akozire akwatugiro tunaye nikayo yija yahita bayibatera gate ansa again nateka kuba hariho echamprestatingire nkirebwa ngo no kukuratira kana girata akaba nakuratiriza kuza kuzoka akacima ya 3 nuho waza kandi mauni yoko planingire muvuza wo kumanya ngo hato biyargaho watema waza nkahi ko ngabo nkino jango akakura so nkimayisa ngo atwe nakuteka hoki erisho omojo wawe nafuheje number 1 and burisho mutakunda mugenzi we ninjakira no kumfuhira ecya kabiri kurota cyenda kubana wahabwe bishoke ngo akanga kubitega wakubeira open okamuje tunomanya nyo wishoke tindadiringe niwe bureka buri umwagirata atorogweye then we breaking up with him there you can be free ku dating we no kugirota wo kwenda konka kishire kubi wayereka muko bwenzi for sure kwatagara na munywanu wa boyfriend wawe andanye tcyanshemeza I'm sorry to say tcyanshemeza tindajajinge iwiwe kana nuri atindagirenta tindamujajinge cyumurakore aho kakwahine cyakwenda ku blackmail nateka kubaro ishonga aho cyanda ku blackmailing because tukuza kuzo mu company y'abantu ngunemanyuka otatoga nkwanire girlfriend shini ninga which evidence do you have ngwazirata amukwanire noreba yaba tine evidence yona maybe nkebishane naki tine kira hurwe it's nonsense ngakiya kwa ine charna ko sak blackmailing still nabwe I wouldn't let you take in money mwija kumha sente nzuho na bashabezini omuntu yaba inobujuruzi against you nabwe no kora bushi mwija kumhambia numukaga nzuho next time nakushabezi ndakubona amangu aineki cyakoze saguma na blackmailing so cyabireho mwemere
konka maybe nyonka kwabwire ngo mujoti nomanya cyashikabaho nsasira tugarukane muragarukane slowly by slowly umujoti ishote yawo ndiyo kwenda kundemesa maybe rishare ninga twakukane nuko kwabura okay bo bari munonga madam tumutunjire kubasa kwa burotyo ma kature bwana mugisha Ozias no haburota amasa Sweetheart Martha, nakwita sweetheart kungati nkukunda wicuki nakwita abiki a campus mu attendance yo kurohoza yo kuteekateka ngo tinkumara ukunda kisobora namuteekateeka ngo nimurohoza munonga namuteekateeka ngo nimumanya munonga ekintu kibakweta love ninga rukundo niko kumukurohoza masa you are the problem the first impression iyo warebere aho webiso cy'umuyaye ukakimanya ngo n'umuyaye niyo lifestyle you are choosing you are benoyenda ati no tugambira otangu kandi munywano weye yiza yakugambira yakusabe namba yesimu oguyagarka yagihamu uwagarka wajimongera kandi wazo weye kinawo kutoreka ngo n'umukunda notoreka ngo ukano ukunda umuyaye hatege saha noreba hine ebyiza byabataburaho hagati byo tatoreka notoreka ngo hati umuyaye n'uwo muyaye kandi uwo mubi konka niwe mubi maka abantu kabo banze bagambe mbone kurundi kinda kusaka okay bo bari munonga umwami mugisha Ozias ukubasa kuremera uwo muhanda ukabura amasa kandi n'umuyaye kature madamu Aren natkunda rwembari ukwakubasa kukabura empangarije ubare umurizo wa programu mbwenu uburyo mwine cyarukunda hati wahurira mu barha ya masa nureba kakunze urogo mujo umurasi kandi obwire bwingi kugira ngo umuntu yayi nishuke naryo muyayi ako bahariho nkabarase bingi nyabundi kumanya abintu bujunanizibwa ushanga ine family rwe organize konka we yagamba ngo akana yitwaza nko muyayi so njana we yakine cyo kugira ngo tiki konke biye nakora bikabera nke byaki yabayayi era barasi butosha bono kwe betwaza nabasa kwetwara umurebe ngo no muyayi konko kushanga ino bujunanizibwa bo kwana kuri yagira ati ubujunanizibwa bwine kandi nafaho konka eshobe kandi umushijo umwe wafatagana no mukazi umwenje bankendo umwe inshongeze umwe na zimwe muzikirizane so akasiya time yamushaba ngo ashare hwishoki kandi kigumira abarasa abo kushara hwishoki rye yarutireho kigumire munonga inyo nambwe na hariho friend wanje wo murasi ayirize kungira tunomanya Aren ati shoke ryanjye bariyo no bampa miliyoni 3 atkonka ncyangire ateze inkwenda tabakazikize yes so nikiba kigumire konka kandi enshobe eyinkwasa masa akarakukiriza akagira umuriro mwingi uriya kumushaba esumu kandi akadiritinga mwe yoriye yo murasi kandi still kwize yacyo mugambira na masa tine ki okuya complaining kona so nindeba ngo akakoresha mazima kwata munywano wa boyfriend we kandi akabana we yayenda ngo agire ki akwane yayenzuro ndijo mushaka kandi aza kurondo ndijo mushija arabaye kandi obuno asakushanga nogo ndijo go mushija atari kumukunda arya kwenda kutabura obusingi so nyo ningira ngo masa nani nkwabura kugira nti uje mporo garuko kwatagane no muraso wawe mpora umushabo wo kusasurwa nko mugambo wawe warigireho kufuna cyangwa akakusasura mukwate mpora konka icyo cyo kugira ngo ayiye wishoke yongera kukimugambira kora arebe yayanga iwotari kuryenda complete orondo ndijo mushije kandi ubwo ndijo go woyine ko kureba ngo amurimo mwe byo kumbinsa amurimo nake nakitabine mu buzubu mbwe shati no kitanga ki
already ningira ntakiriho cyo muri kutanga ibintu yabiri mubasa kugenda no babari munonga madamu ari nakunda ukubasa kubaburote mpangare masa n'imyaka 25 kana rugomo nabera ningasha nahangara umurembo Kampala madamu Kansime Karen no haburota Martha na Rastaman obare director ati Rastaman ko wagiye kundana n'abakari n'ishoki ashaka guhentara mwangire ububanza kandi kino muntu it happens no huro muntu tashimwenda ningasha feeling starho amushtama mugambo to you know what, let's end this sigare turi ba friends konkiwe okargaha waza okugabe namba hari munywani we wagara kandi wagara ko warasta kandi wagara kana bo wargo warasta wazo mu gate yo musheje munywani we babashangayo hati n'ibenda miliyoni mukaga bigambo wo mze abero bana bigisha tenkumanya bueno Martha, I think mistake na yawe for sure nanyu mistake na yawe ningira nti obani rasta obani munywani we bona bareke move on with your life, you will find another one. Iwe just noenda senti ati wazo wareba ino murumo murungi ati ubu noenda kumureka rasta ugumize munogu oine senti aha bwenki bona bareke bagume no munywani bwabo niwe you move on with your life noza kutungo ndisho mboye bo kugira ngo nozoku bano baraza barimo kutana n'amabare takusima we bari munongo kubasa kwaburote mpangare matukonka nindeba ngo maso gareki yashire gareji ne turi mitinga kugera kwakoma aho kuba yari umutako basa kuyimukaho kajya ngo nakushisho mu rumogwe kana enda miliyoni mukaho ine ekintu ekere behind so bareji tuzajukomyaho kugira wahureba kwabura turayongera abo kuba yinekera rwagati kandi yo nukimanya konka amashogu nikatera nanganje marayi okay we bari munonga and she can still make the money change slowly by slowly ukabasa turabyamo ebaroha yawe kandi kugira ngo tubase kujyana siganaho ibitekate umuntu wena owatesa yatesa we nko muntu harabwa abanyashitara sore mustari Martha no wasa kubo tryingire aho kwatino takwenda mushija mu yasaba wa tryingire rasta kugira ngo mbazire bobundo shango wagambira nkecho bayanga bagikambo no ndijo tara yange kore binda mugambira ati nishoche shange nico wakunze konkano rangu agati ya rasta na munywariya munywani we niwe ariho ekintu ecyo watushire really kore rasta kware yabatakushwire utari mukazi we mutagisurwe kugira ngo bakumanko mukazi we abwenche then abashari sente kandi urukitino so ariho icyo watushereka koka ntubashama mutandikira mugube mutugambira amazima tubase kubahabura uko mwaka basakurga umurye cyo mukuba mu rugo babana nda commentinga ni ukondeserezaho ijuka ngo no commenting ngo muri ngo bujunana zuba utakaza nza kongera kushana abagenzi banje aha tongere kuteso muri ngo bujunana zuba Martha tumaraya Martha nicyo yatwiburizaho kugira ngo tubase kumuhaba so tugaruke tubugano gundo murundo mbarhe ndijo bye.